بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم کے ظلم ناقابل برداشت ہو جائے ہائبدی کناگمبہ می امدہ ظلم توبیرے ظلم ہائبدی اواب پیبا منگوندہ نا حق ماگی مرال لیتنا اواب پیبا دو اواب پیرک لیبا می ادونا منگوندہ پیرک لیبا اواب اسی کھانگ بنگا مکترے ہائبدی ماگی کھانگ بگی مپانگندگی ہندوکنا اواب پیرے ادو اوی بتا رگدی ہائری با آیات اسی کنما تھوئرک سنبیو۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آیات اسی یامنا جلالی اویبا آیات نی ادونا کناگم مینا مسیگی ناجائز کام گی دمکتا حیبدی افتب وکھل گی دمکتا کناگم میدا اواب پیننگائی گی نینا سون بتا ربدی مسانا مسابو حلاک توبگو اویگنی دونا اکوئی حائری با آیات اسی اران بمفہم دا سجن رویسی گری گمبا ایکھوئی دا صحیح معنی دا اواب پیرک لہوا دشمن نا ظالم نا ایکھوئی دا ظلم اکن بطور ابو متم دو ادو دکھکتا ایکھوئی سجن نسی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نا ایکھوئی کی متینگ سوئی دنا پانگ بھی گنی۔